wethu siyabonga livi lakho impela simakade siyalibonga ngoba kithi lifanana nemadroza lasiqinisako endleleni. Sibonga Nkosi ukuthi le ndlela iya ekhaya ezulwini, iya etinyaweni takho lapho Nkosi kuphelela khona. Nkosi sisite usiphe emandla lamasha each and every day, usikhanyisele wena lokukhanya kwethu. Sithandaza egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu, amen. Amen. Luke 17 verses 11 to 19. Ngicela sifunze ngekushesha lokukhulu ngoba nginafa many minutes la. 20 minutes. Luke 17 verses 11 to 19. Endleleni Jesu asaya eJerusalema wedlula emkhathini. Jesu eJerusalema bazalwane, eJerusalema kulapha kunemikhosi khona, kwenda imikhosi eminingi. Imikhosi le yashaywa uNkulunkulu. Amen. Uthi awuhlale endini. Yes. Emkhathini weSamaria neGalile. Asangena emtini wahlangabezwa ngamadoda labelishumi labephethwe bulephele. Asangena emtini ngoba Jesu uyathanda ngene emtini. Noma lo muti kunetinjinga la ngekhatho nje i-triple story noma uJesu nje wa-invite uyangena. Noma lo muti ngase utawusa ukugcobile. Ngase utawusa wende njani? Ugcobile. Jesu wenda njani? Akakhethi. Amen. Yeah. Abehambe emhlabeni engena imithi nemitanyana. Isho njalo incwadi yaLuka chapter 8 or 9. Khona lapho. Yes. Qhubeka. Amen. Asangena ke kulomuntu wahlangabezwa ngemadroza lalishumi. Labephethwe bulephele engaqedwana. Emalakakashana ngoba vele kwakumthetho ukuthi akasonzeli kubantu. Yes. Amameda athi Nkosi Jesu sihawukele. Nkosi Jesu sihawukele ngoba Jesu yedwa lokusethe inhlitweni tethu. Wababuka wababona athi wayi bacelela usizo. Basengacethe necetha wase Jesu yabaphendula wathi nakawabona Jesu wathi hambani nitibonakalise kubapriest. Nangempela athi asahamba. Uyathi lamadoda lashumi abanekholo akazange athi Jesu. Sina sibuke wena kusonto njani? Usiphilise labapriest silosinabo. Athatha livi la Kristu njengaloko alikhulumile. Enda njani lamadoda? Enda kahle. Amjabulisa uNkulunkulu ngani na ngekukholwa kwabo. Wakhuluma nje linye livi kuloko lenithangeni hawukele kuko hambani nitibonakalise kuphi? Kuba priest. Amen. Kube. Nangempela athi asahamba kulephele bakhohlola. Athi nje asahamba endleleni lenkinga lebebabhekene nayo yashabalala. Ngoba kude lekatawuta kuJesu ahluphekile. Afika ticelele kuJesu. Ahlale nalenkinga yakhe phakathi. Neke. Jesu sonke sicelo uyasiphendula bazalwane. uNkulunkulu sonke sicelo uyasiva. Jeremiah sesifunza Jeremiah. Mana ngikho lapho ngisenza bemi ubonga. But asimfunza lo Jeremiah ngokuhlela enhlekweni yami hle kakhulu. Jeremiah 33 verse 3. Ufunzi masovulile 33 verse 3. Ngibide ngitakuphendula. I will answer you. Kristu uyaphendula. Amen. Sine nawe lekumele sikwende kuhlala emthandazweni.
Ngitakuphendvula ngengceng utshele ini tintfo letinkhulu naletinjani. Naletingaphenyeki wena longatali. Haleluya, wena longatati. Nabake labantu baqele lusito. Bathethe an act ukuthi Jesu hambani nitibonakalise bapriest. Basilokhuluma uJesu sita. Niyababona yini abantu besibenda kahle? Okay, siyachubeka. Le eyathi kube ibone ukuthi seyiphilile. Yacanzeka idumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Yafika yadilahla phansi etinyaweni. Yancanzeka yathi nje ibe iphile yabe ihlabela ingoma yethu. Angeke usayihlabela yini? Mhlawumbe ethi inyane ngolikhona ogama linguJesu. Ubulana supasika anileli Jesu. Liphi yaya lendvodza iseyihlabela lapha kuJesu bazalwane yahamba seyithumisa yini yendvodza mphini uthumise na kungoba ngeke uJesu ngilohluphekile wase uyawuva umthandazo wami wangifika lapha ngimathi uthi Jesu wamkhanzendani kodwa kazange abe nenzaba wafuna ukuthi Jesu ambone abone kujabula kwakhe watibonakalisa ngani na ngendumiso wathi uyawulala lapha phasi kwetinyawo. Chubeka ufunze ivesi uswafika wena njani makafika. Yafika yadilahla phasi etinyaweni iweni kaJesu yase iyabonga yathi nje makuthi zabuka lokuhlupheka kwayo kuhloka lebulephero yaqala indumiso yathi angisaqhubeki nelihambo angibiyele emuva ngende njani kulona longiphilisile kulona londe njani kulona longiphilisile yini purpose yayona yayawubonga yayawubonga. Asasive sikufike kwenteka nayifika ibonga. Jesu wathi beniyasilo yini ishumi ekuphilisweni kwenu baphila bayifica. Baphila bayifica. Uyabona Jesu was very disappointed kuthi kufike munye abake buyileni bonke labantu batobo. La mavi aJesu beningasilo lushumi yini uyathi Jesu ukuthi baphilisi wabaphilisa nje kuthambani bese bavele baphilisiwe. Kepha baphila abanye kufike wena wetfana meaning lizulu liconsent mzalwane wekuthi uyabonga yini kwekuswenda njani uyabonga yini. Asesilalele kuthi Jesu wagcina ayendeleni lo mSamaria wamendela ini lo mSamaria lo wabuya kwatobo ngaphandle kwalokumbuta lo mbuzo. Yes, chubeka. Akatholakala namunye yini lo wabuyela emuva kwetafula ubonga uNkulunkulu ngaphandle kwalomchamuki. Yes. Wase uthi kuye sukuma uhambe ukholwa kwakho kukusindisile. Kuma uhambe ukholwa kwakho kukusindisile. Angibaleka phela sengisi. Angibaleka phela sengisi. I was funzela ngesingisi that last verse. Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Your faith has made you well. Hawu, yeJesu. Kanti bekangasiweli lo muntu. Ngumuntu obonga kona ukuthi ayemweli nawo. I am fine now. Sengiphilile manje.
sithi abazalwane labantu bebanefaith bathatha amagama aJesu bahamba baya kwapriest nephero kusekhona kodwa bathi basesendleleni bahohloka inzaba abakakuyitobonga uthi Jesu ukholwa kwakho kanti ukholwa kusho ukuthini abakakholwa bonke imolishumi labantu na ngekuthi abaketi kutobonga lizulu libuke kukholwa kwabo ngekwemhlaba sathi thina labantu bayakholwa kodwa ngokwelizulu labantu abakholwa Jesu ngekubonga kwabonakala ngekuthi umuntu abonge kubonakala ukuthi uthi Jesu lo washicilela siqembu Jesu wathi wena ukukholwa kwakho ukusinzisile ukholwa kwakho wena njani sukuma uhamba ngane siteceleni bakholwa why Jesus bese sothi lona ukholwa kwakho what about laba labangabonga ebazalwane uma wendelwe uNkulunkulu lutho ngoba vele uyasendela lo silapha nje sendela uNkulunkulu lutho sivukile phela sivukile phela Amen. labanye abakavuki labanye basesembhedzeni abakhona ngisho phambi inhloko ngeke ngathi ngalenye ilanga umndangeni uvamise ukuthi wow uma angiselambhedze kunale sifaka lamakhava mase silalayo siyawasusa lamakhava ngivele ngisijijele lapha sengifuna kulala athi umndangeni wena ubogceba lekhava uyigcebe kahle lapha esitulweni ngoba uma ngente kugule kuthi yabona la ikamereni lakho batawukhanza kuba napha lo nisi mina enhlitweni yami umhlolo umuntu abatofuna nje ikamereni lami ngoba noma ngabe ngiyagula ngibite bazalwane ngidawuhamba ngiye setting room bayongithandazela khona kanti ngalenye ilanga zange ngibude ngaphathwa ngumkhuhlane ngakhona ngisho phambi senhloko asawayile basho umlane angikhona ukuvuka lebe bafike eminyango bantwana bathi kunabani eminyango ufuna ukubona kwakudinga ukuthi mangabe nomvulo yenge ngithi nje ngenela ikamereni ngiyagula sengisho ukuthi lokuvuka nje sibonga Nkosi ngiyabonga lizulu lithi nangolokholwa ngoba kukholwa abazalwane tendo akusiyo umlomo wathi angihambe ngiyobonga wafika wathola stembo kuJesu uthi wena umlokholi wempela what about the nine bebede nje kuJesu batofuna isito batothatha ukholwa kude sengicela ukuthi ibutela kini bazalwane asesimise lo 9 la simise lo 1 la selilanga lekwehlulele ezulwini ngibani between le group learning nalona munye leke tatobonga le tawuthi izulu well done ngene embusweni wesulu tasho kuba kulo munye lo tewato bazalwane kubonga kuvula emagede ezulu kubonga kuvula emagede ezulu angathi kuma uvulelwe emagede ezulu bazalwane nemafastela ezulu tawuvulelwa emafastela ezulu siyathi savulwa nini incwadi yamalaki yasitshela emafastela ezulu avulelwa ukuthi ubekwe tibusiso usesemhlabeni uthi uNkulunkulu makafuna ukuthulula sibusiso uvula ifastela ezulu ende njani athulele tibusiso lo muntu wathola
kuphila kwaphakade laba bathola kuphila kwasemhlabeni lokuphelako. Wathola lokukhulu bazalwane, ngoba uma sicela thina bantu, sicela ingqondo yethu, sicela just into lencane, lizulu mbambambamba lisibekele lokukhulu kunaloku lesicelako. Amen. Tingqondo tethu tincane bazalwane, betabona babuka info lebe ngemehlo enyama, babuka kuthi banebulephero, kanti kukhona kuphila lokukhulu lebakudzingako, badzinga kuphila kwaphakade. Akusiko nje ukuthi kuphila kwalamhlabeni, lokuphila kwalamhlabeni kutemporary, sitawushiya lo mhlaba, indzaba kuthi emaphakadzeni sitawufika esente njani, sitawuphelela kuphi. Kushitonile nathi latawuvulelwa emasango ezulu ayekuphileni kwaphakade ngibani nginangilekete watobo. Wasawuthola lokukhulu leyena bekangeke azacabange. Yini imfihlo yakho yemuntu? Ngihambe ngayawubonga. iBhayibheli bazalwane emavesi maningi kakhulu asithi asibonge. That's it. Lokubonga kukuvulela inhlanhla lenkulu kunalena lonayo. Amen. Lokubonga kwenta njani mzalwane? Ngasona sengiphumelele, angisalidzinga isitolo. Usalidzinga mbamba. Usalidzinga? Ungathi uma uthi uthola umsebenzi, asese nje bofuna umsebenzi. Asengiphumelele sengisetile ngoNkulunkulu, angisadzinga ubuyele kuNkulunkulu. Yemfane bani, wena usamdzinga kakhulu kaNkulunkulu emsebenzini. Ngoba lo msebenzi usadzinga promote. Ngibale kumele akunike promotion. uNkulunkulu. Le msebenzi setawuhlangana na boss ngento okuhlangana nesihlohlo sa boss ube bathi ngenda njani na mina. Utsinga bani? Bani uNkulunkulu tawuvulela inhlanhla uma wenda njani ubonga. Kubonga ngalamanye amagama ukunika nakulokukhulu wena lobeneke ucabanga ukuthi ungakuthandazela. Akazange lo muntu lona sekakacabanga ethi angicela kuphila kwaphakade kulo Jesu. Ngenxa yokubonga Jesu wasewunika kuphila kwaphakade. Your faith has made you well. Your faith sekuphilisile ngalamanye amagama. Kusho ukuthi kuphila kwakho sekuphelele. Kuphelelisiwe. Amen. I think isho njalo lenye version mfundisi. Kuphelelisiwe kuphila kwakho. Kusinziswa kwakho sekuphelelisiwe. Ucela impilo yalamhlabeni, sonikwa impilo yaphakade. Nguphi lokumchobeka impilo yasemhlabeni nempilo yaphakade? Ngile yaphakade. Amen. So thola double portion lomuntu. Laba bathola yini yasemhlabeni. Ngabe liphakade labo ke. Ingakho Jesu evabuhlungu. Uthi ngiphilise lapha lishumi. Akusamani nje ukuthi lona yini ke. Atobonga. Kuthani kusho sezulwini kutawungena munye ayinayini. Kwamvisa buhlungu uJesu lokho, ngoba Jesu ufuna sonke sisezulwini siphelele. Amen. Amen. But ngenxa
ngesitepi sakhe. Jesu akazanga khona ethi awangisale ngibendela nalapha labangaphili wendela nangile kanjani leke labange TikTok labaphilisiwe kojabeke TikTok wendela nangilekede watobonga wathi ukukholwa kwakho ukuphilisile uphelele. Amen. So iBhayibheli ngithi 13 amavesi la over 100 wemavesi bazalwane lasinika kwini na yasifundisa ngekubonga. Ngani? Ngekubonga. Asesifunze just a few. Amen. Thessalonians, 1 Thessalonians 5 verse 18. Uyathi David bazalwane lithi live uNkulunkulu wathi umuntu wenhlitiyo yakhe. Yini uNkulunkulu athi David umuntu wenhlitiyo? Ngoba David abekwati kubonga. Abekwati kwenda njani? Kubonga. Athi mbonge uJehova mphefumulo wami nako konke lokukimi akwente njani akudumise ligama lakhe. Sithi telo muntu wethu sekajumisa wafika wathi lahla wathi Nkosi ngiyabonga. Wathi Nkosi ngenda njani? Ngiyabonga. Isikhathi sami sesiyangishaya ke asifunzeni ke bazalwane ntokozo. Bongani kuko konke ngoba lokhu kuyinzalo. Bongani kuko konke ngoba kuko konke thine bazalwane bekumele sibonge. Bekumele sibonge. Uyathi wayini iBhayibheli sasibongeni kuko konke noma kuhle noma kubi. Noma kuhle noma kubi. Because la ebubini uyabona nje mangibhekene nenhlupheko nithi Nkosi ngiyakubonga uNkulunkulu uma nginenhlupheko bazalwane lisu lekusingisinza kanjani solviti lisuke likhona lisuke la endikwakhe limele mine ukuthi ngite kuye ngitothula simo sami ngimbonge. Funza Philippians. So from the Philippians 4:6. Bongani kuko ulicathile le verse. Bongani kuko all situations, all circumstances, all conditions. Sine kumele sende njani? Sibonge. Ngoba kuyinthando yakuNkulunkulu uKristu Jesu ngani. Ngoba kuyinthando yaNkulunkulu. Ngoba kuyinthando yaNkulunkulu. Ningakhathaleki ngalutho. Kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu. Ningakhathaleki ngalutho. Kepha ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu. Uma ngita emthandazweni angite ngilethe ticelo tami tati waNkulunkulu qhubeka. Ngekukhuleka funza advance nekunxusa kanye nekubonga. Ngekukhuleka ngekunxusa kanye nekubonga. Le protocol yasezulwini yekubonga bazalwane imqoka. Ungagcini nje ngiyaqala uzujule unxuse ukhale kuhle lokho bese soyasuka lapho. Bonga. Bonga. Nkosi ngiyabonga. Ngiyabonga ngoba nakule situation ngiyathi ukuthi bowukhona. Futhi ngiyathi ukuthi unelikhaya. Mbonge. Bonga simo sisi uyambona nomhlabelele simhlabelele njalo kusendo 195. Nemagama la ngithuse kakhulu. Uphi? Sambona. Sibeka.
Asengimvula lo 95 now uthi baba izwa lomkhuleko asithi kube lula kodwa sicela ukuba usiqunge sibindi uthi sinike sibindi asicela ukuthi indlela ibe njani ibe ngeganzile leganga lesmooth ngalamanye amagama noma ingabi ngemaji usasicela ibe bede maji usisicinise ebuthakathakeni usihole endleleni ebuhleni nasebubini wena ube sethude nathi amen. So noma ngabe ngisiphi isimo sine kwethu ukuthi sente njani sibonge kubonga ukwentela lokukhulu lokutawuthi ukhamisa umlomo uthi Nkosi noma ngabe bengicela noma ngabe bengacela lokhu ke bengineke ngicabange ukucela lokhu bengineke ngicabange kwenda njani ukucela sonke isikhathi bese sengikhumbula nakho nje umthandazana ngimse semhlanga lekathi Nkosi yami ngimfambatana lehluphekile ekhaya kithi kuyahlupheka wasuka uNkulunkulu wenta lokukhulu libeka ngakho Inkosi lokusekwenta kanjani kimi ngingubani mina lekungenteka amen sicela ingcenye bazalwane kodwa uma sicela ngekubonga uNkulunkulu asendela lokungequlu lo muntu lona wentelwa longa kwathiwa wena lizulu selakho ngenxa nje yokubonga ngenxa yani yindawo lesibhayibheli lisithile ngisitenda amavesi maningi impela uma singawazilitha nami nenqumbi nje lengwabhalile lapha maningi lekakhuluma ngekusika sibonge utotonke timo sasente njani tsine as Colossians 3 verse 17 lomnye avule lapha avule Ephesians 5 sengihlala phansi Konkeleni kwentabo wenteni ngelipito leNkosi Jesu yes noma ngelivi noma konkeleni kwentabo kwenteni ngelipito leNkosi Jesu noma nikwenda ngelivi ngekukhuluma noma nikwenda ngema actions ngekwenda qhubeka uyise ngayo sorry nibonge uNkulunkulu nibonge ekwenteni kwenu ekuhambeni kwenu ekukhulumeni kwenu bongani uNkulunkulu ngaJesu uyathi mavuke ekuseni mzalwane une challenge unengqinamba isendleleni yakho the first thing lemele ukwenza ukubonga Nkosi ngiyabonga ungavukeli kule ngqinamba uthile nje yakuthatha no kweshise lokuma athi uyafika sathana usuthi uphaphama emehlo ubone le ngqinamba Nkosi ngiyabonga ngoba wena ngisho inzaba wetandijana uyatilevelisha uthi Nkosi wena watshela Zerubhabheli wathi le nzaba lemela imbi kwakho eZerubhabheli itaba ngemathafa mbongo singiyakubonga Nkosi ngale nzaba lemela imbi kwami ngale nkinga lemela imbi kwami ngalokweswela longibhekene nabo ngalokuhlupheka le wena Nkosi kude simo lesibucayi kuwe mbonge hayi bona bawali Nkosi ngakajani kanini no akusithi lutho yendana lokutakusita kubonga lokutakusita kwenda njani phindze ufunze le verse
konke lenikwentako kwenteni ngelibito lenkosi Jesu noma ngelivi noma ngemisebenzi libonge uNkulunkulu uyise ngayo. Nibonge noma kungelivi noma kungemisebenzi kwenteni ngeligama lenkosi Jesu nibonge. In all your doings, in all your actions. Amen. Colossians 4, 10 verse 2. But after Ephesians 5. Colossians 4 verse 2 funza first. Qiniselani ekuthandazeni nilinze kubo ngekubonga. Qiniselani emithandazweni nilinze. Niyabona lenza bayekubonge bazalwane. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Nakho konke samsalethe. Nakho konke lokuyini akudumiseni. Ephesians 5 verse 20. Lapha sesikhathi sami sesengishaya. Nimbonge njalo uNkulunkulu uyise ngakho konke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Nimbonge njalo. Livesi nje liphele. Onke lawo ngemavesi aphelele akamema kusho ukuthi sifunza A noma sifunza B. Sifunza nje ivesi iphelele. Mbo litshela thina liyasifundisa. uNkulunkulu sisithi ezulwini kune protocol masicala lenza. One of the protocols lebekeke kithi thina bazalwane sithi kumele sibonge. Kumele sente njani? Sibonge. Izulu lihlelekile. Yini na phela vele sadalelwa kona lokho. Sadalelwa ukuthi sikhonde uNkulunkulu. Lokumkhonda kusho kona lokubonga, lokumdumisa, lokumbonga. Lisitele livi lo muntu bekaphilisiwe waqala wadumisa uNkulunkulu size sihlabela kanye nani sathi asimathi ukuthi wathini mhlambe wahlabela athi inyange khona la okama injesu ululamiso phasila anilale Jesu liphi elinika wasahamba senyambona soyahamba so jakele khona kwangathi ngabe sonetimpiko uyandiza uzahlawela njani atoshesha afike kuloya likamphilisini ayotenda njani ayotibongela ayotibongela wamjumisa uNkulunkulu. Phinza ufunze lokho noma kunjani? Ephesians 5:20. Nimbonge njalo uNkulunkulu. Nimbonge njalo. Ngidlala ngiyambonga, ngihamba ngiyambonga, ngihleli ngiyambonga, ngentani ngiyambonga, ngiyatibonga mzalwane bonga ukuvulela lokukhulu. Ukuvulela lokunjani? Ukuvulela futhi kukuvulela lengcikithi nayinto loyidingako. Labantu bebadinga ukuphila kwaphakathe bona abantu bona badinga ukuphila kwalamhlabeni. Kodwa uNkulunkulu ngenxa yokubonga wamnika ukuphila lokungibona kona. Amen. Nawe lona uyawubonga nawo uNkulunkulu kodwa khona uNkulunkulu okukhulu lebake bese sokutakungedela kona yini na ubongile mbonge zadalelwa kusisidumise sibonge uNkulunkulu ngoba umbonga ubonga nendumiso ngimata ngematwins indvo yini yindvo yabonga ubonga ukacani nekuqela umbonge simakazi uNkulunkulu wekubongwa lo imfihlo lena mzalwane emuntu lokholwako kumele athi ukuthi uNkulunkulu kumele ngimbonge. Amen.